Onde Mzansi bizo lami nginguthando Mahlangu khamba nonqobile Masuku sithola isivakashi la singespa uzasikhulumela naye. Lothani Promise Sikhosana uhlala ngenumber 2 waziwa ngokuthi uhlala ematekisini kwaSikhosana. Mina bengizelana ngizobonga uThando Mahlangu besibhala ngaye last year esikhulisiwe bekufunda esikhulisiwe nje sengifunda eMalendlo ngifunda esikhulisiwe grade 9 sabhala ngaye kuSindebele istory sakhe the way asilele ngakhona eseMandebele ngithanda ukuthokoza the way vela asilele ngakhona eMandebele. Sithokoze kukhulu kwamambala. Isikolo sakho isikhulisile sithokoza kakhulu kwamambala ngokufundisa abantwana ngomlando nezinto ezenzeka ngakwaNdebele. Sithokoza kakhulu esikhulisile. Yesa nange no Khotso Mahlangu yeza Khotso besino promise kwaSikhosana la sitshela ukuthi bebabhala ngestory sethu last year lesi senzeke eBoulders so yeah ubereke kukhulu kwamambala because bayathokoza. Chesa.